Behdienkhlam festival will be held in Jowai from 8 to 11th of July under strict adherence to health protocol issued by the government. This was announced by the president of Sindhrat, O.R. Chalam. The festival becomes more significant as Meghalaya will celebrate the Golden Jubilee celebration of full statehood and also the 75th year of India's independence. Speaking to the media, O.R. Chalam said that in view of the prevailing COVID-19 situation in the state, only 40 people from each of the 7 localities of Sindhrat Jowai will be permitted to take part in the festival. Behdienkhlam yang Sindhrat Jowai yang Muslim Raja Arhawi. Behdienkhlam halor kenong rim katkam kedustur keriti kenyam kurkom koi dia arab katen naik katen yang lima dua diberi kerja. Upendek ika dewi lain Shillong wakibor yang ke answer ka. Wei ida siau toi wakati ada para guru wei siau toi wakati yang kami yang bor yang belai lembah di pendek yang kikam yang kuat. Kajang pengkrek yang kena Behdienkhlam man kajang pengkrek nei bentai jing kerku waktai kenong ketau waktai keri kemuluk waktai ikon kuyat kipai kiplang. Hal kena Behdienkhlam emi jing pengkrek nei bentai woyo iku haidia iki ikan ikamai keji iki start handre hal kena kapor emi kajang pengkrek kajang yamren wayo wadugi uduk bentang ketika bentang woya wanra ya kecingku yang ka longgru mandru yang wadugi uhun kat pecha yang kan kepo kading kedep yang her gone kisnem kedep woyo yemi paiba woyo icem bentang paiba da pengkre kat kamkaan deu pendunai ya kecing bon bro dewa MMD kecing ilum paiba waki chnong irai debo hak wo bentai thau waki UMD UJG iwong to da elari yaki bituan wo ya benta ni ya chim benta ewa kecing pengkrai kena Behdienkhlam toi waktu hukum yang terjerat boleh isosi leyau kisni ko gelek kemeni kisni ko pengkrai le benta ko pediang ni jengkerku hedi ko le pengkrai nei benta ko yada ya keri ko cai guru handrai jingdola yang dipai pa ye chim mhau em ko jing yam rem ne ke jing siang do not ewa ke jing kemen em go amen sin hayu hasem atnong thau hagarat kemeluk ewan jiwa yok bentang pendek menam to ijing pendek nei bentang yang ki semen handai ijing pendek nei bentang ya war lang nei ba ya kanyam Behdienkhlam tipika kam kanyam jong lang jong bi bahwa uon won wole wa cekri na do ngau deloy aduk ki nong kiniam lang do kotor kesengat kibeji ikli yang terkot pertama cakri nei bentang yang ubon walang kam jo le chnong ki thau tu yo chim bentang to nei bentang hi chnong ki thau karai kamlu kuara muslim kajing pendek niam rap pro rap kentang do ya bon kajing pendek niam ya lai lang sirup ko ka ang bru kam jo le wa ka ang belang ngay skemi bagi rap yang belagi sim yang ti bagi sosi leyam bagi guru di paiba kiom yo bentang tani chong jar yung isem tani pediangi ya kecing pen ko yo no blai hai wi thau go emi lem de penwit pentut yang di thau go bo kerpang nei bentang itu mi dan di yo pendem niam pendem ko mentu snem dau em ka jingrat Behdienkhlam kam dalam khidmat presiden O.R. Chalam di pelayakan yang berserak bercempiai ke kam dabo hai ya ke benta kiworo ke jinglet niam upendep luri ya woro ke jingtat upendep luri ya woro ki rarung kira Behdienkhlam
open yang lori lain nak du itu dan bisai rai UM siap itu dan distrikในภาคนี้ก็ SOP ต่อคนละใครได้บรรดาอยู่ยอดบริณาDeputy Commissioner Investigation News มันก็จะเป็นการให้นี่อันไรเยอะก็จะsiap itu dan distrikอยู่คนเดียวกันอย่างก็จริงแล้วเนี่ยสาหาจริงเสียงทุกอย่างที่ว่าแล้วได้ยกเป็นเด็กที่แล้วได้ยี่กว่านี้สิบตาก็มาจุดสิบตาที่ภาคอิสลามระดับก็จริงร่างรงก็จริงร่างดิ่งคล้ำมันดูสนามแพ้ก็น่าก็จะโยพิโยภาคอิสลามระดับในภาคมีอยู่ดีอุราอีรองอุจรองอุราอีดิ่งคล้ำอยู่แห่ดาราอีรองว่ากิรัตในดิ่งคล้ำอยู่เยี่ยวร่างapa ijingbu yang ke SOP wo ihap ikongo jaga bor yang kaan ka jingyo yo yang jingyo kene knong hak snem redap hak aina mantu snem menam em deba daura hi yang sembo knong yo knong lai hanrei dau eme dugu jingyo mo lai mo sim ko upani jingkerku amnam to ya seven hanrei yoro UM saya jum sesem cacnang kita. Okey bokir wiang, yoro ikon yang berai cacnang. Gambar kok Jowai, ada pendek yang kena Behdienkhlam, ulang dok kongusan sermang. Yoi ketik siapun, wah adok ni kesing, berai sermang, dalam kena menabur ha, newiyo yada ya ka jempur yang kini Behdienkhlam. Akan ketika awan upendagi hapok kerak Jowai. Il yang jingkermen hadir di Behdienkhlam. Uman kena munai kaman hapok kerak yang cermat. Behdienkhlam yang kesem ahrajan al-hawi. Kau sedang ada praterik. Kupungkut ada kat biterik. Yang menanyau. Ya kisarin yang kenyam dah bon juga dep, dah je kecil panloi, hanya kita berpegang, kita orang yang kom. Sebentar, kawan ni, dia semlang yang pergi ke pres, dia pun poi pergi ke kubur. Ni bentar kan di Behdienkhlam yang bersama Raja Rakhawi. Apa ni UM kekejut, kekelam. Sistem yang kepercai, kamjuk harga state, wah harga distrik kayak ni. Ke benda ke bawah kemanduk wah ke Behdienkhlam yang kesan Jowai kamu pendek nikah akan kesan ke wah ke timur ke yang kale kau yang bet yang ke kelam ke dai nak ke cenong ke tau nak ke diperkai ke wi chongi akan dikebor bukan jauh kemanduk om wanai yang kesan Jowai lembaga eksekutif komiti yang ka kedor barniam yang ke Jowai kamjo iswari belai iwalai lidun hakin kesini kudep chwawo pendedi ya ke SOP ke PI sama sarkar ne benta ko pat ko suli ke sarkar Naduk ke district administration dalam ke health department dalam wakinang pat ke district kamjo deploy ke jaga office yang chief minister chief secretary political secretary lebih tahu pat ko suli ya ke jin pekre yang i hakan ke sistem Raja Rakhawi hos kita ya umat ya ke Khlam naduk sistem Raja Rakhawi lai di politi gowe ngok kedem hendrai katkam ke jing perkat katkam ke jing chairman ke yogi dan ladai im chati dan le niami kamu tak oleh yo sar ke Khlam mengkarya atau nagan ke pertai kamu jongi nai ni chunang yo khientam ube ye ke Khlam na setelah yang ke pertai kalau kamu dah hakan ke snem kecing perkat yang kesan Jowai lai yang
wa ki SOP lani ki guideline yang ke district administration, yang ke government, yang ke Ministry of Health kamjo wa ki yang ke senrai Jowai dadap ya warchara nei bata yo yang ke clearance na ka sarkar kamjo na ka district administration jauh kemana wane yang ke sarkar de ga ka directive ya ka district administration wa da pediang ya ka SOP wa da pengkrek da ka senrai Jowai nei bata ka Behdienkhlam arja arhau hajo ipo katkam ka directive na ka government chao deputy commissioner wa murom yong oleh de EWE ko order nei bata wa pen phedi ya ki kam ya ka Behdienkhlam yong katkam wa da bot damang agani ka snem man ka snem ka wa kerpang nei bata wa pen debi ya ka ni dalam de te chat kemen ha ki sos ni ne ya katkam ke kular wa de kular yo tre ki ro yo e de chat ai kemen ha ki sos ni ne ya hewan ni thau wi to chat ni u korteme ya ka ni dalam yo yut ko na ka ni ka snong ka thau wana ka pathai ni borok ha ka ni ka por ke ching pa khre na ka sai rai pai ku ang ikam ni na du ki tu ra ni ki khon yong ka lom ko pedang ki khon yong ka sai rai Jowai yu de de ya ka vaccination ka covid vaccine ka wa da em ka ni ha ki vaccine center yong ka district yong ka state ha ka lang ki thau du ki tu ra ni ku de pendep ya ka ni ka benta ka vaccine kam ka lat ya da yai do yai pran yo la yu bi nei bi heavy kat kam ke jing ko tai yong ka health department dei bobol ki dor ba snong de elat he ki open board le ne open snyau thu ya ki nong chong chnong ki wo ye em ta ha ka be tai khla mong ri ki wo chat han rai kam yo ye ki wo pendep ye ka niam ru kom jan yung sem yong ki ha ka sni ko e ki ya ka siang ka por ka chlak ka chliam kam yo le ko e ki ya te i benda we to na ka chu ka siang ha ka sni ko e ya ka ngo ko dem hawra ki thna yung ta hai ni ka to wani benda sao ka ni wa nei liang yong ki khnro ki wa khat khas nam chanai kam yo ki wa so phausan nam chanai da bon ki wa pendek ya ka ni ka vaksin yo luti wa ka jing pendek ya ka niam bol kam yang ulai ka kat kam ite i benda i wo be sket i ya ka ni ka khnap ha ka prajarik daw em ka ra sun ro khnong na ka tai ka khon rai khang rai haki di e ka benda wo pendek ki ha ka nong rim ko em so kha ngut ha ka wi ka thau dewa ya ka dei khlam to ura ki ha po khat a ni khat de ngut ati nang wa yo yi u penbiang ya ki kaitan yang sarkar kam yo ki yang ka sai Jowai ka wo ye jangai kama chimita tam no wi ho wi hai ju ko ya boro ki nyau dong ki em ha po ki thawan yang ka sai Jowai ki de ulai ki da ka yo ku ti ko wa em ki so kha mut ha ka wi ki even ura de khlam ke ne ha po a tha de ngot dep ne te yo ye kun de ni ka ko kun de ki ya ki ko kun huri de ni ko sabam de ni ko ra bom da ki tu ki wa de de ya ka vaksin wa he ki ko da de em na pergi yang betul kan ki wa em ne ya ka vaksin de ni ko nga hak le ki da ka test ye ki chwa wa u chim ti ka chnong ye ki wa pon em kam ye ki kam ki nong ya ra ne ta ka de khlam Kami dapat upadaloi kijing lai luti keseng dapat presiden ngawar ini por ko opetsnya luti khamtan ijing kerpan ya kidong gichnat tuai embenta wa gachat ni ambe kelam untuk sun hagni ko por ko opetsnya luti wa neliang kidong gichnat tuai chimenta hagabe kelam untuk sun kideman di depan kra di ikam yang ki
Nado wau rai Behdienkhlam iwau chnai kirot kat kam ke SOP kawa kesain rai de ke chuki kat kam ke SOP kawa lai lang gi rungkap rungkap wa ijing ibetai yang ka sain langba kanyam dorkom kawa ki ta ule gi hakin ki po te hakin ki por kam ong doloi ki Behdienkhlam ki rot uro kam gi kam jo la Behdienkhlam kian Mungkin jar-jar biu gisan kita lagoro UMG. Henrai kebentar kawajo pencong chip kawa ki kon yang keniam tre hadin radap ya kenya bertat jo ye chadme di kata kebentar unusnan nado unusnan bedap kam jo lahon usnan ande uela di ya kidong kichal open MK mani wo chati dai Hai to wan wa kidong kichal kiwa nailang kasain dedap ego SOP dedap batai wa kinong ichim benta hakabe ni kelam to ujiet ki duso phawo gani chidong wai wa ichim benta ni jar jar ithau iwada batai wani ki manapoi gini ki sosi leya tahai to wa gini ki so phawo de banjo wa kiwan am udap vaccine hai to on COVID-19 kita hok lane bentar di wawicin ulane wom hakini ke Behdienkhlam kini to to kam ba ya kidong kisah upai usli di wa upha di ya ki konginat yang kichong ke thau ki lukat kitu ki will get vaccine ki wa khat prasdam chenai hapo ndu pausdam dadi chapo ya kin ndu pausdam chenai kita la ni gi chimenta hakini ke Behdienkhlam tego pensekian ya kinong ichimbenta kiwala dap yo ya ke vaksin nai yang kesan dau ego ki batch ya kidong kichna uro wadu gitu nani kiwala recognize kichna kamjo lego de kesan ni ke batch du kita nani kiwa yu ichimbenta hagani ke Behdienkhlam te nai yang kidong kichna ya scan wa de pengkhe ni gini uro kenang wa ke Behdienkhlam yang tusan uman ke lai nanti katkam ada penbaik dan katkam ada penlain nanti dah upah dulu langro akam jual kinesan kihe tengah hari ni kepor kedua ayat ki dong bisa wasiaba ubud katkam itu ki guideline sini SOP ki wakha kesairat nei benta wonggi pendapat di Behdienkhlam ha on isnan